1000 so'm. Bozor 950 so'm qardosh. 1000 so'm mega bozor 950 so'm qardosh. Na baracho 650 so'm ishlaydi. 650 giriftasam minora. Hamma soğluğa hamma moda mega 1000 so'm giriftan girmega vibrat kardi. 1000 so'm mega judo karda giriftan girmega. Hamma soğluğa bozor 700 so'm qarasam. Pansat meşevat, pansat hocam. Baraka. Pansat. 1000 so'm kus. 1000 so'm mega bozor 800 so'm qardi. 800 so'm mega bozor 650 so'm qardosh. Ochabala 1700 so'm mega 1700 mega ochabala. 1400 so'm qardosh. 1000 so'mni 400 so'm. Ijara buzo ay 600 so'm sarmeshudas to 1000 so'm budas. Ay 1000 to 600 so'm. Yani 1000 so'm furukta shudasing. İnşa 1400 so'm mega bo kam meshudas. Bozor ne chiqdi? Bozor 900. Ina bozor 900 so'm qardosh. Xudosh 1100 so'm mega. Isoq, yosh. Isoq gash budas. Moda. Inash 1300 so'm. Inash 1200 so'm budas. 1200 u 1300. Bozor ne chiqdi bilan? Bozor 11 xilo. 1000 so'm bozor qardosh. Ina 1100 so'm kadomush maqulay mega girmagan. Judo kardan. 1100 so'm mega judo kardan giriftan girmagan. Nechaga bu? 12.5 İnternetmi? 11gacha bor. YouTube'mi? Ha. Ina 1100 so'm sarmeshudas to 1250 so'm budas. Ay taraf 1250 sarmeshudas. Bir taraf 1100 so'm budas. Bozor nechidan qildi bular? Hozir savdo qilib ketyapti. Yetkazib. Ina 1200 so'mdan. Chora 1500 so'm. Qancha? Nechi pulga zo'r? Kimdir so'raydi. Bozor 400 so'mga bozor 900 so'm qardosh.
Salaçay, maydaçay. Bu salaça 2000 samon mega. 2300 сом кара. شاید 20 سامان شده است برای چهار. 620 سامان. اینا خروز جایداری 100 سامان بود است. اینا 250 سامان و معامله‌اش داشته. 250 مگا ارزان میشه است. او اونها رزق بوده. 70 سامانه. صد سامان بوده این. نازنه بو 100 سوم. این چند سوم؟ 100 سوم. من کیا بو؟ این 200 سوم بوده این. روز کلون. اینا 15 سامانی بوده. آنجای میگفته وقتش به من بگرفتم امنو. از اینا مراداشو نگاه که نمیشه. و این چوباتی که پارشان. Bu چنده وایش؟ نه 15 سو. اینشان 15 سوم بوده. اینا گوشتی 200 سامانی میگم. کلون بوده اینی. اینا 80 سامان میگم. Ana 200 سامان میگه اینا. ماکیون دکم. Paroda koreyski budi. اینا 50 سامان میگن. بازار چندش کرد؟ 35 سامان بازار کرده است. مرغاوی. اینا ماکیون 100 سامانی میگن. دکان ماکیون. چی میاد اینجا؟ گندم اگر. چی میخره؟ 16 سامانی چوجاش بوده. 30 روزده کلان میشده است. تیار میشده است 30 روزده. 16 سامانی میگن. من اشتراک کردم. اینا مرغ جوایرس 16 سامانی کیلوش. 50-60 سوم میشه یک تاش. 3 کیلو 3.5 کیلو. میشه من؟ نه 2 سامانی بوده است. بخچه‌اش. Çıkırı da bir çıkırı arzun. You know, girl.